Mbunge wa mbunge cha Mwala Vincent ni wathingilila kana ndele la kulunga uthukumi wa Ngavana wa kaunti ya Masaku muwandu Wavinya Ndeti nthini wa uthukumi wa silikali yake. Ainengana ngelekanio na walanio wa Kwathana kwa ciana cia ECD ni waweta yu asiai melasimika kulika ngusuni kumeilovia cia kutethecia uneeeni Wavinya yu undula maendeleo nyunguni ciana mo aimi maiweta tamata konwa walanio ni mbunge anene ivindani ya walanio wa kuneeeni mbesa cia ikundi ungu wa walanio wa uwezo fund. Daniel Mongela ena mauvo. Mbunge wa mbunge cha Mwala Vincent na ivindani la watongo esieso ya kwa asieki sialato wa milioni 3.5 kwa ikundi sikivothukanio ungu wa walanio wa uwezo fund ni wenda gavana wa kaunti ya Masaku etikile kwithukisya wasi wa Kulunga na wakumya ngoo ivindaila enenthi maende na uthina na uthukumi wende na kuthuka kila muthenya. Na kwina thina isu mwiwa iwetwa cia county government we nithia to advise it obaratona lakini mwena visita wa governor so ni governor yake take nundu vila hii ni sevinda power ni transient na yukwa yunundo ivila hiyo na cha governor sio nde kini na cho no sevinda kwa taka bato nega governor kita kwetu kisi MCA maika yao ndeba tena Kitui liza kwithia unu kukaya kilo mono kayete no hizi idea ndeme na kasoro no governor wote na kasoro umundi tani Muyumbe no na bandu baende tena indi na right ya correct ina ti jukumu ya governor decide kana uneka nusio undo kibila chake ni wikalele na ndio uchenda ni lazima ekatake kulingana na uwe wake undo wabinda maingi tunena asindu kondo kutetea mwenendi ne wana ne nondo konete mwenendi ukele either onumange kana kito iba uni ngutabasi ukalilia ndu mendata kana umanye sulwale inki kone walani wa kwa Kwathana kwa siana cia ECD mbungo wa mbunge cha Mwala Vincent ni wakulia alimwasuma ECD mambe kunewa mavalua mawia na ingi ila sisu kwa ilua na endi walanio Wavinya kwesa utwaigwa itina laresekana juu asiye ingi maende na unungu nesia nundu melasimika kweva ilovia sia Wavinya yu undula nengalama kwa no sawa yati thoku lakini kokuta na maundu maingi ma skuluni yuithi ya skuluni na alimu ma ECD ni menziana ni alimu menda kuandikwa na amba kana na ama alimu uyu mate koto ni ajao ya iya na ye koto ni na bai alimu na alimu nundu kuyikaleka kuta usomethwa iziana hivi ka skulu iko mbea zi alimu siana kaile ziano kai uinenga na kalila ikakanyuila na zinziana ziende to na kalila ni cotton na cotton hiyo ni wiye masi ni konia wasimundi wa ukaone kila yukiende ayuko twekete ba wa mbelelia na akana ko yuya walimu ni uya woza kalila ando utuma laini umetela cotton na mwalimu amba unyama na ele mako batikiti kolate kala cotton manana na munako kuna masabu muka makalila ikambele ziana maana mugete kunya mulati ndo kalila. So these things are not, they are not tizi ndusia kibudia governor tabwani si ndusia ku correct kendo gethia Masaku yitu ni ekata ni asonga na mbee na ni sure nugwiwa na etha matunesa nengende nde kwamba wana yitu tuenda alimu ma ECD na isoma mutula ndandiki alimu ma ECD na kila yambe andika alimu ekata si ndusi zingizia soko tiala ni sawa ni uneeeni ulawa kwa watomba unie MCA wa Masi Douglas Musyoka. Mheshimiwa tunayetie mashine ba through donor thino wa Dairy Cooperative Society tu ya Masi itona ku generate kusobya the packet to packet total ya 10,000 liters sia the year in a day ugesila ba Dairy Cooperative tu ya Masi yo mundu wethe ambo ile isu ye the year tikosie market ya kutaja ya yuyo teidi kweta Wavinya ya kuma engasa ya kuma naroko hii mundu nako niendelo bandu hii no teta ambo kulwa ba wa muno Dairy Cooperative Society mutona osobya Wavinya ya nata kwa chumwa tia kulwa Masi mutona osobya Wavinya ya nata kwa chumwa bandu ba jenyi to ya Masi tiketa andi ikambonengwa siana je bai ikambonengwa siana je
setting the wrong priorities because and wamenengana priorities ile itakwendekana. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuvanza wa mawisi ma CDF makutano ma Mwala kauntini ya Masaku.